سالس حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إما لبدي مسلم أخونا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرغ من قم هفتاجس بدد وهجرة مغرب نماذج فهم ممسكتها مجندا سلسلة درسته كي إمام النووي رحمه الله تعالى يقول وفا 40 النووية نودا سالس حديث کے شرحا. هذا ميقول ميدي هفتاغا أقول من نغافا وحديث كي عائشة رضي الله عنها كبان رواية وحديث بس فولي إمام بخاري هذا مسلم إذا بيكنوا صحيح قاس كنا وفا بس فولي الحديث كأنني بدعتكم درها لوما إكان تتوغا نباكم جواهكا بدعة دينا علم وفدي كانت وفدا ميهم كيبان قبول نكروينك رد كريغم باكم جواهكا. أده إيك تريغا واهكا تريغا ألغر متاغا بلالا فوان ما نبي صلى الله عليه وسلم إكاليك فانوك سنة دكي لو بكرمك مهم كم جواهكا إكاليك فانو دكي لو بكرمك مهم كم جواهكا. أده واهكا تريغا آسحا حديث بس فلين ميه پہ سوال دنونی اے اللہ کے رسول آئے قیامت وسونی کون رکن تو ہے ہند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیونی تبا ادوہ تیار کری کون کمت تو ہے ہند میہ مدنونی تمنا ماگن نماز رود نہیں پمے ہن میں سمتا گمیوا نماز رود کے مراد کی سن نماز سن رود کے واقع أي فرض نماذا فرض رودا جواها كأنه إنك كما قلت منا الله إكلام رسول ذاك لو بيومه هذا إدوه ألقى فاها جنكرون متاعا أي سن النماذ تو جواها كمه إنما اسم حديث بس في الجامعة إن سن النماذ تو جواها كا إن ما جينا سن النماذ تك نكره جواها كا أقول النماذ كي إسلام دينه كي ثامبكم الركون شهادت کی مفو ام مهم رکن نماز القرآن ہے اینے کی مسلم نو ام نماز سن نماز تکا سن رودا ماگن نحفا واہا کا می حدیث بس بولگا می اننی ام ایواہا کا اڑگڑ فاہا کل مفہو میرے گے حدیث جیلان ادے اڑگڑ نیکی گے میرے گے میوا حدیث بس بولگی عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الإمام البخاري هذا مسلم إذا بيكلم صحيح قال فهو حديث بس فله الحديث كمان أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير ما الصحابي بيقوله يقول لك فانوكي كنيا كي أبو عبد الله معناه كي عبد الله كي بابا كيفان بدالوني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمنى أدو السيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربونيكو إن الحلال بين وإن الحرام بين حلال كنت تتبني بيان بجنة أدي حرام كنت تتبني بيان بجنة وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
mi halalu kantattaka haram kantattaga demedu gave kantattake olungara mutashabih kantattake متشابه كنتتك وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس ميستكون جترين جينا بايكا اكنتتوغ حكمتك نيجي كنتتك حلال كنتتبني بيان وكين حرام كنتتبني بيان كوريكين ادمدغا ميوا كنتت ميستكون جترين جينا ميهنك نيجي اولونغرا كنتتك واغم افهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث مقربني فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه اكنت تكون ركاتر وجميها اينك دينا اينك ابر ركاتر كفيه منكي حلال كمكن حرام كمكن نيجي كنت تكون درويغن ميها اينك دينا اينك ابر ركا كفيكما يفا حديث قرباني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اكنت توغتري ودغن في ميها اين حرام كنت تكن اراغن فيه يفا ما النبي صلى الله عليه وسلم مثال جسواني كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه اي حمايه كريفا وتنك وشاغن بكاري هوي حبا ميهك مثال اتمني حمايه كريفا فنس جها نوتا ركا كريفا ايگه وشاگن بكاري هوي حبا ميهكو مي بكاري هوي حبني ايگه فان حديث قرباني يوشك ان يرتع فيه اي بكاريتا اي ركا كفاوا ركاتر كريفا تن هما دم نوتا اراگن فون كاريويگن وي اي حديث قرباني الا وان لكل ملك حما دناش كم مرسكلك بسوي ركا كريفا واتنه وان حم الله محارمه دناش الله تعالى الله تعالى ركا كريفا واتنكي دناش كم مرسكلك حمايه كريفا واتنه اد الله تعالى ركا كريفا من تككي حسابكي اكلانگ حرام كربي كنتتكي يفو حديث كرواني ألا وإن في الجسد مضغة دناش إنسانك حشيغو غاوي مسكولي إذا صلح صلح الجسد كله مسكول رنغل وجهكم غاوانما مولي حشيغو رنغل وجنده وإذا فسدت فسد الجسد كله مسكول نباوي جكم غوسي جكم غاوانما مولي حشيغو نباوي غوسي جنده ألا وهي القلب دناش إيته ما النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بس فلغا حكمت مي بسوالا فني تيم بيكا ابيكي حرام كنتتا انا بيكي حلال كنتتا هد كنتتا مي دمدغاما يتر كنتتك متشابه نوتا اولون ارا كنتتك واهكا ما النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بس فلغا جنا فاني ابيكي فهم حديث قروني لا يعلمهن كثير من الناس ميستوترين جينا بايكا ميكن تتوجه حكم النيجي حكم نيجي سوبكي امهم علم مدوم جسوب ديني علم مدوم جسوب نوتا رسول صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسفر امهم فهم نوم جسوب نذكير القرآن امهم لغلا فهم نوم جسوب امهم نيجي ade kirtu qur'ana ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga migotan asahori mutashabih hukum taken ebor kirtu qur'anu ga sebahori ade ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatuga asebahori hukum take ege fan sibako fa fadan gina mehunna kannege ege martake ennama sege fanu ge sunne dirasa ko kirtu qur'anu ga ilm ungeni ege terega ilmu ga hol werinna ekantata engene ad kirtu qur'anu ga Allah ta'ala wa hikramani huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat ekalange kalek fanu ga macce foy bawala be kirtu qur'an bawala be raskalange minhu ayatun muhkamatun ulumenwa safu ayatake efotugave egave hunna ummul kitab ayye fotuge bodu bayaki emke qur'anu ge bodu bayaki safu kon ege maana inge safu sida hukum taken asahul ayat take
efa wahiguranu wa ukharu mutashabihat anibbe ayateki mutashabih ayat takkamga efa wahigurani fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili ebamiyunge hittakuga balimodu kamebba mehun baatil magun ekkibanwa beenum wa mehun ebamiyun ege tereng mi olun ara ayetta eyat tabawa wahaka ei ebamiyunge maqsadaki go bato fitna ufaddun efa Allah higurwani wama ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm e ayattawga muradu denodigam bani Allah yafahu ilmuga sabitu e harudana ve debi ilmu werinne e ayattawga maanatenge Allah taala hangodu matin fote baawalavi algodu mennan e ayattan ungannaajun mattaka algodu men ein ibral libugan mattaka ebe kiritu qur'anuga bayge maana ekkut kabbis neege kama qabulen nukura mustahil kame ma nabiy sallallahu alaihi wasallam wani ummata bayan ko debaba egare faanuge sunnen ungeni e adi kiritu qur'anuge ilmu gene me honnan e ayattuge maanata engi gendan ema lobi dakhunne kirtu qur'an ge sebori adi men nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ge sebori migotan olun ara kirtu qur'an ge ayattaka adi hadith rasulta em vijja kobato algodu men ge dawraki kobato algodu men amal kuranje gotegi amu miyun amal kuranje gobes kirtu qur'an ga Allah taala wani bayan kurabba Allah hikurwani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun تبامون نيجي كم غوانا ما علم جاهلين كبار سؤالك علم في الواش نيجي كم غوانا دين وفدي سؤالك تمنى دا علم ريكو مسألة علم في جو متكا تمنى مين علم ريكاريغا سؤال كرمو أين بني ميكو تشي أنا علم ريكوني ميكو تشي أهم بيجي تمنى هم بهتو قبول قرانه تمنى هم علم ريك دكتا واحد قبول قرانه lubeta khonne balla misalaka algunu men doctor kamegga bayegga mede en doctor kari ehna bone me bayye anakagumuni ehem wahake ehem vijja algunu men ikhtiyar qurane algunu qabul qurane ka ko dakka wahakato ege tereng algunu men bodan itubar kurave algunu men enege ilma medu itubar kurave mihege waha qabul qurane ehem vijikam gawana duniya mati gas islam dine kamaka mehe gotun sual kurevi de ilm veriye ko jegotaka bidalojikam gawanama tibaya nuata ene boda amanat terkam beleve itubar kurve mihge bas qabul kurum emi hakan efuduni qiyamet duhum den ilm leken sual kurveni ema nudanna miyun anahan jeheni sual kuran jeheni ilm ringi karing e kantatta wagoteke إفهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كم بيان قد وني وما وقع في الشبهات وقع في الحرام شبهة هن كانت تتجا أولون غرا كانت تتجا جينا فارا وانكم غاوانا ما إينا حرام كانت تتجا راجم فيهم جينا فارا إينا مشكوني حرام كمتو نو تهود كمتو إكن تتجا وجتيريا ودقنكم غاوانا ما إينا جينا فارا حرام كانت تتجا أراجنكم جواك من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أي ما يكفى واتنك وشاكين بكره يبقى ميكو ويبقى كم مثال من النبي صلى الله عليه وسلم اجسافوني يفو اكيفا حديث كرواني من حديث كا كم رسكلك بسوي اينا himaye kofawa tane ei kuri zamanuga rasras kalun ebamihum bakaruwi huyeppo mattaga ebamihun khas kofawa tankole etankoluge winata kanjeni hamaikani e hudde defawa faratanu draskefano ge bakarita kanwata geri bakari yakkevene ما النبي صلى الله عليه وسلم مثال جسوني الله تعالى ركعتر كفاوا من تيكي اكلان حرام كربا فاوا كانت تيكمغا الله تعالى حرام كربا فاوا كانت تيكمغا اهم تيكمغا وانا لبتا خنه الله تعالى انت ميوني بيان كريفا الله تعالى حرام كربا فاوا كانت حرام كربا فاوا نيس الغد من نتكا الغد من مصلحه تتكا اي انسان کے مصلحت تکا
emmeha nuba gos kantattan Allah taala haram kurabbi adi hudda kantatta hudda kurabba pawanis algonu minge maslahadatta ka em Allah taala ge haram kurabba fa kantattakan araganna kam gawana me ena idani Allah ge intafahala laage efa hadis karawani ala wa inna fil jasadi mudgha dannashe insanaage hashunu gawe maskole e maskolaki e hikkam ga me nabi sallallahu alaihi wasallam mi hadis karawani e hin ragalwejjikam gawanam enege muli hashigonu muli miha ragalwegende hi goswejjikam gawanama muli miha gosegen da kam ga lebe dakhunne kirat qur'an ga ayatka balalum algulum me egin deni insanaage hi ragaluwi makama ena duniyege ad akhiratuge kamyab libene Allah taala ki qur'an ga wahi gorwani yawma la yanfa'u malun wala banun ay enage mudata kunna adi enage darin nikiban evs manfa'in hoda nugane veduwe illa man ata Allah biqalbin salim enakamaku salamat hitakagen Allah ge hadratan amiyaku menuwiye em eduwun enage mudalifis ena dunimatiga ene ellibunu daringe kiban misfada nukuran duniyamatiga insana ena faida qur'ana kantateki enage mudala darin enakam akhiratuga enen evs faida nuribene enage hi gosujjekam gawanama en Allah hi qur'an illa man ata Allah biqalbin salim salamat hitakagen Allah ge hadratan amiyakum menuwiye em Allah taala kirtu qur'anuga kafirunna munafiqun ge hituge misal jassafani fi qulubihim marad ebameunge hittabga balimadukam ebbe ebameunge hittabga balimadukam ebbagama Abu Uthman an-Naysaburi salfunge bekale bidalwani salamat hitaki huwa al-qalb al-khali min al-bid'ah ay emha bid'atakun durwegen wa hite المطمئنة إلى السنة أي ما النبي صلى الله عليه وسلم كسنة مرموليكم با سنة هنم جيكم با هتي سنة عمل كرمندا هتي أي سلامة ترهدكي أي سلامة بانا ميهن لكي إدوهم لبتأخذن علم ورين هن إصلاحكم رنگل كرمتكا ميستكم قرنجه نوا كامي بيان كربافه egetene ekkemaki kiiratu qur'an kiyawa e qur'ana medu tadabbur ko visnu Allah taala kiiratu qur'an bawala be hamekeni e kiyala kannu kiiratu qur'an kiyawa ya medu visna fikurukum en amal kurmattaka Allah wahi qur'an kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ay timaraskalan kale fonu ge macce bawala be barakatir foteke kibeto ege ayataka medu visna fikur kurumattaka afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha higorwani ebame qur'an medu visna fikur nukuraniye no tebame hittoga tan taluwalu fehiyye wani bandu kure fehiyye wani adake qur'an medu visna fikur nukurakam gawana enege hinge wani bandu kureba taluleifa emlobe takhunne algodumenge hashigada komme duwahaku kaana beenumba fadan algodumenge hituge kaana eki kiirtu qur'an Allah zikr kurum ekiirtu qur'an beenumbe ene komme duwahaku madugen kiirtu qur'an komme swaputen eba khas kuranje qur'an kiyawan e qur'an nukiye kam gawana mage hituge ruhi kaana ene kannulibe enege hinge dani duwahake duwahakabbar duwahe haruwamun edani ehin marumul kolla ehita dirun genesde echki kiirtu qur'an balabi e maqsadattaka komme duwa algodu men kan ehunna shawgu algodu men hunnanje kiirtu qur'an ame dunot evre bodu shawgu hunnanje hama ekane ramadan mas awmu kiirtu qur'an khatim kurmen no algodu men wachbane kiirtu qur'an egote kiyomenno kiirtu qur'an ki abadus algodu men na ekiga wa ecche kiirtu qur'an abadus komme duha koski wanje ecche kamga algodu men hadin jene em Allah taala bi qur'an bawalem ko wahi qur'ani mi algodu men ummat ad-dibba fa wa sharafik kamga wahi qur'ani wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalun ay kalekfana ge gawmuge mistakunga matfa sharafike algodu men ad-dibbi sharafumi Allah hain urmatin bawale bi qur'an enes mi algodu men bani e qur'an du kollafa
Qur'an hame keni kiyala me ko kiyalani ege maanaya me visna fikur qura me ummadu Allah beje mikan taddiruwan iyet Qur'an bawale maqsad ki hame keni fik kiyalu menno ege deligol kiyalu menno ya me visna fikur ko ya ekotan enage amalu tabbehettum ade ilmen gennawa devana kamaki ena bihas madun kew me nabiy sallallahu enage his nangolo hitege gotuka beevu mattaka me nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korawani insana adam ge dariya ena gohoro koronu ba'icci furanule ene fude enage hashigonu kolan hunna wara kala etukolen ene fude ennames evre ginen ka kam gawanama timbe ko febba kewma anebba femmoima anebba lewaluma bahatta me nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad bane ema vihas madun kewmaki ei alawnu menge din baro wala kame timuna kame ki re al konkurun Allah ta'ala ki Qur'an ga wahi gorobane tatajafa junubuhum 'anil madaji' bamungi arikashita durwe tammaditaka regadu tatajafa junubuhum 'anil madaji' bamungi dantaka arikashita durwe يدعون ربهم خوفا وطمعا ابامهم غير ربا ابامهم دعاء كره اميد كرا حالك ادي بيروتي وحالك سورغي نعمتك اميدك نركه عذاب بيروتي ابامهم دعاء كره ومما رزقناهم ينفقون ايتم رزقنا ابامهم ندب رزق مدن هيد كرامهن اف الله وحي كروني ابامهم جواك بان كر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ابامهم نتكا فروبا فاوا لولا فينكن دني سورغيගේ නිዕමත එව්ස් නෆ්සකන්නේගේ ඒ හදීස් කෙමෙන්නනේ ඒනගේ ලොලුන් දෙකිෆානුවා කම්ෆතුන් අඩුහාෆානුවා ඒනගේ හිතන් අරාෆානුවා ෆුරියම නිዕමතකේ එෆදෙමි උනට්ටක අල්ලාහ් තාලා තයාර් කරබ්වා ෆානේ අද හතරොනකමකි සහරුගේ වගුතුගා ෆතිහුගේ වගුතුගා දුආ කරොන් ade fatis namada pure kurin onna wagutaki dammaru wagutaki e onna wagutaki ei Allah Taala duniyege uda faaba wadigannawa wagutu kum meregas e fegalan suwal korba timan ilahu kiban faafuso mange dannawani kaaguto Allah kiban kamagan edannawani kaaguto to ilahu kum meregu suwal korba hadis kannani regaluge timbe kokko bawbaga Allah Taala duniyege uda faaba wadi kum meregu egota wahi korba kama ewagotuga algodume nikametiwa haluga algodume ge ebbes are bare nikkama qabul ko Allah ge kiban kantattaken edembi Allah ge kiban ilahu ge uqubatun salamatun mun edannawambi ilahu ge ni'matten edannawambi efada ewagotuga e du'a korakam ga namage enage him modu modu egendane Allah wahi korwane bamehunna behegotun وبالاسحار هم يستغفرون ابامنك هاردمගේ වගුත්තවගා ෆාෆවස්සෝමගේ දන්නවාමි උන්නේ ලොබිතඛොන්නේ අල්ගොඩ ෆදිස් නමාද වරකුරින් දීහමෙන් කුරින් නුවත පනර බේඩු කුරින් නම සේලන් එයි එවගුතගේ බේරු ඉපන්ජේ බයි මින්ගේ හේලා තිබිකමුගා ඉනවස් එවගුතගේ බේරු මෙ නුයිපේ හේලා හොන්නනේ එන්නවස් එවගුතගේ බේරු මෙ නුයිපේ shaytanawani ewaguta me ena ghafil kuffar ade fasana kamakum ga ilmi bidalwani rangalo hew ekurin nakiga ena ulum me nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korawani miha wani enage sahib miha nuata enage ekuriage timmatige tebamihum balashe tebamihum ekurani kombe gato enage ratte hinnage rangalo bekkam ga adanjeni erun enaya duniyawi kantattawgas emme kantat hew bastan evigendani ena nobamiya kakiga olekom gawana meg enage hin haruwegendana ade hawna kame gotuga ebe engeri midalwani ena ya nubehe kantattaka nubehun ebe hadis basul gami annani Allah akhir duhan imam wa miha ena hew bahebbuna oshigame nuata ebbe sejjen nubuna oshigame ebe ena nubehe kantattaka nubehun ei algun menge din algun men amur kura kame ekamuge sawbun enage him madu molwege munda kame ada hebmana kame gutuga engeri midalwani jahilin kiben ekkibawu aduni mati golne eki fantige eki mehun ebe git qur'anu ge bianani wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna rahman wa anta ilahun galunaki bimmatiga madu molkama eki ga inga mehunne wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama
jahilunge tere miha ko ene mukhatab ko pena mayna buna salame ene itura zuwab ko zuwab hunu kurma kan nolen ene assalamu alaikum kiya fa ene da itura waqqa dakkaka nahadana ege sawbun ene ge hin madu molive islah we gendana ade avvana kamiggutuga indeni midalwane mihunge wahaka nudekkum ade mihunge wahaka dekkumaki ai lubakam bodegam wakame algonme ikayenge ade nuwara kamiggutuga indeni midalwane halalu takedikewon ade halalu takedikewmaki waram muhimmu kame algon mi zamanuga halalin haramin nubala libunu gotaka fasa hodane bamihunge darinna kaandeni ege sawunge bamihunna kannege enege enen anna musibat take ka musawun enen nege ade ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mallawa egale faana daawne egale faana ge kola wadaage egale faanuge daan kol matiga vetti faunda kaduroshe nangawa farikkulubban ulubwa egale faana mi visti wadaage faharigge vedane sadagatik gotuga difawa ecchiga ei egale faana ga ahulu werinna ahulu baytunna sadaqaen hudde no eve gare faun baavane farakun nugulu baavane halal takete kewmo mattaka ade abdullah ibn mubarak ummatige ilm salafun ge ilm ringe tereng ilmeriye ekale faun ge bappa ki al mubarak ekale faun ki kurin ale mubarak ki kurin ale ehna mes faun minimum vi bahum minimum muwaffaga ekale faun masakke kurevi annaru bagicha belehettu mattaka eddu hogu annaru bagicha ge verimiha sahimiya wadaga dannawani mubarake tiwanna menna gennashe foni annaru take gennashe efo mubarak gennawani annaru take genawum sahimiya dannawani mubarake tiban negeni heye foni annara hun annaru ehdu mubarak dannawani sahib miya timanne izne nude rahabelumuge izne etaken aharutake vejje hennamaves izna nudetive emme annarike sarahanu ballawa denga sahib miha awattirin karo suwal purane mubarake kantatta ehdu tedu khabarikam gavegendi denga sahib miha asdanawani mubarake timanna gori emme anhen dariyeke ena kawan kurambi kumbeka he kummiyeka he ena mashwara ngederi salih taqwarege giban ehindu mubarak dalwani yahudi kawan kongulani laar yittake ina laar hurimi kariga nasarai riidkam balafe arabin hasaba nasab balafe enamis muslimun taqwa wirimi hona taqwa balafe enage taqwa wirkam balafe efo ehem vidalo mo sahibi adanawani mubarak timanna nudeke me kaliya bor wakita taqwa wirimi yako timanna gedari kaliya kan koddi fime hawen libunu dariyin abdullah ibn mubarak ki ummata faawi emme bodoti ilmering terin ilmeriye halal takecca rakkateru sawbun ekale faana libuni sahib mihage darikamalum bes ade alu ero zamanuga alaka bumma fawga minio bumma fawga wes ene ya rangalu veri sharaf veri ambe ko liumaki nadiru kame enne was allah taala enage amalattaka heu jaza duniya matiga tekkevi duniya matiga ene heu rangalu ambe devvi enage dari kalu begindiye islami ummata faawi emme bodati ilmering tereng begana kamga lebe dakhonne algodo benge hin islah qurami erum emme hakata islah wegandan allah wahi qurawani illa man atallaha biqalbin salim salamat rihtakagin allah hadratan amin yakumenuye هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.